elektromehanika, telekomunikacije, elektronika i automatika, 4 osnovna simbola današnjeg svijeta, 4 temelja savremenog života privrede i industrije. Brzina, preciznost i kvalitet svakodnevna su rukovodeća gesla hiljada inženjera, tehničara i radnika u fabrikama preduzeća Iskra. Dugačak je put nastanka proizvoda. Na prvom mjestu je misao, zatim ideja, skice i računi, nacrti i probe, a na kraju nastanak proizvoda. A onda nastupaju mašine. Iz nacrta čelične ruke ostvaruju misao. Mašina do mašine, svaka sa svojim zadatkom. A zatim ljudske ruke, tekuće trake, jedna traka, 10, 100 ruku, hiljade ruku i brižljivih očiju, sve brže i brže, uvek precizno, kvalitet pre svega. Jedan proizvod, 100, 1000 proizvoda, na svakom Iskrina zvezda. Marljive ruke radnika svake godine utisnu na Iskrine proizvode 40 miliona zvezda, na proizvode svoje fabrike. Fabrike Iskre rasprostiru se širom Slovenije, od Jadrana pa sve do Alpa. Na ovoj zemlji i prastaroj industrijskoj tradiciji, koja se prenosi s oca na sina, od sina na unuka, od skromnih početaka niklo je jezgro jugoslovenske industrije. I na kraju tog puta izrasla je Iskra. Od skromne fabrike do industrije, u Jugoslaviji najveće industrije za elektromehaniku, telekomunikacije, elektroniku i automatiku. Iskra u svijetu elektronike, gdje čovečija čula zamenjuju precizni merni instrumenti, elektronski merni instrumenti, klasični merni instrumenti i električni brojači. U tišini i sve većoj preciznosti, među belim mantilima i pod mikroskopima, u svijetu procenata promila i desetina promila, nastaje najpreciznija oprema za industriju, naučne i istraživačke laboratorije. Halo, prosim.
telefonija i 4000 iskrenih centrala, 400.000 telefonskih aparata. Visokofrekventne i radio veze među gradovima, prevoznim sredstvima i ljudima. Čovek je sebi počinio glas i sliku. Telefoniji je dodao televiziju. Reč nije dovoljna. Oči traže sliku tog živog svedoka života. Televizija za razonodu i industrijsku upotrebu. Slika više nije samo trenutna misao, već trajan dokument koji oživi u filmskim projektorima, pred hiljadama rasplamtelih očiju. A kod kuće je dovoljno samo pritisnuti na taster ili okrenuti dugme i roboti ožive svojim životom. Sve dok miran život ne naruši nesreća. Bolje je sprečavati nego spasavati. Mrtvu stražu prepustiti uvek budnim robotima sa iskrenom zvezdom. Život teče dalje. Nezadrživa reka čeličnih nemani juri kroz tesnace, kroz svetlucanja semaforskih svetlosti, glatkim asfaltom ljudskog mravinjaka. Čeličnim prugama, kroz hiljade skretnica koje primaju zapovesti i na najvećim udaljenostima uvek brže, uvek sigurno. Ljudske ruke i ljudske misli postaju sve sporije. Automatizacija otvara vrata sutrašnjici. Elektronika upravlja mašinama, roboti oslobađaju čoveka, programator, glava mašine, rasterećuje njegov razum. Sutrašnjica, atomi, vasiona, automatizacija. Čovek je nejak i suviše spor i zato je otkrio veliku stvar, elektroniku. Elektronika je živ organizam, njegove su ćelije sastavni delovi, milioni otpornika, kondenzatora, tranzistora, dioda, kontaktora i releja sa značkom iskre. A kroz sve to protiče nevidljiva struja, čas kao potočić, a čas opet kao bujica, zaleće se u bezbroj motora, električne mišiće današnjeg dana. I ponovo 4 velike reči o iskri. Elektromehanika, telekomunikacije, elektronika, automatika.
Oblast koja ne raste, već eksplodira, granajući se po čitavom svetu, od gradova do mora, preko pustinja do ledenih planinskih vrhova. U ovom svetu danas je uvek juče, a sutrašnji dan počinje već danas. Svet je sve manji, a zvezde sve bliže.